ni inut ni kailon cinematic filmmaker jeslamji puni chepatuk pik monster mine irire monta chepatuk pun bom si kailon ke anke chepatuk pun bo ben ko pime chokche ke emena chepaking pon bom nang po ni mena chokche ake si ke Charli usini chimata bonlo ke chokche mane mena hanange than si chimata lasina limta pine nang ni hangdo ke klenji protein an tan pe chepatu pon chunji aben chunvekji chepatu garnji lame peyum kelang ni ke thana nelo moti le mo ke kanala ono aronje do peklo dage you will see then this is a statue of Kirby traditional dance. This is the statue of Kirby traditional dance with traditional clothes. I think yeah, come on, chat jo klang mi solely traditional dress dim side dilo. Actum a place that you be non lune Kirby to make carni lune dim la mota festival dim la boda mini festival to tai. Aben ke no mai actum project to ulang dayo. Cái lạnh tim blo te ni blang po. Non lai lo jo. Batuli Cetar sudah lo batuli ceng thông lang mới pick là đặc thiểu mặc lang của nó này chấm một lít thau còn bị chấm lít thau phi phu nung prang ở đây để tao hiểu có pi lỏng cái tóc cái Lama siya na di mga Santara dun sa doon. Santara dun yung mas technology. The place is so beautiful right now here, and then see there is a place of Kirby traditional dress dancing place, and newly making this place. In the background you will see there is a place, and then yeah.